tel mo mesringi at TMC Meang el Chais may kakita ikil Meang el Chais el tilu brabal wadra el altal samdel bokal maskaura el alta sel top story at yung breaking news pelur belaw out tabdia diplomatic note teringira el alsil sel February 4th 2021 el OIS el wase pelur belaw mo terminate ra membership ringira PIF Pacific Islands Forum medical mo close down er sel embassy ringi el ngara Suva Fiji tial babilingela belur belaw ra tilob der el alsil sa uay selwase in light tial dir kam lomre el Pacific Islands Forum Leaders Meeting el virtually el mlosi gra Secretary General ra Pacific Islands Forum yung leteme la Micronesia mo ngusel position ra Secretary General tiang lo koringiar Micronesian leaders selwaseng lagat mo klogiwa chairman's agreement el wase Secretary General position na rotate taigal 3 sub-regions sa Pacific el Melanesia, Polynesia, Micronesia. Tiraw lumral wasem leteme la Micronesia el altaim el kukmongu tiagid el drual yetengel candidate ra Micronesia Mr. Sakius hanggang adra Marshall direl other belaw half el other belaw mloringia virtual meeting at mlo senkyol mle hindi blakal mga ingredient tra lost by one vote Pacific leaders mle choose ra angel Mr. Henry Puna el former prime minister ra Cook Islands ang kay kital candidate kita adra Micronesia di blakal mga our Micronesian leaders sa umdas wase ang dimlakal la PIF dimlakal honor sel chairman's agreement mabalur belaw mo terminate ra membership ringira Pacific Islands Forum direkal mo closer sel embassy ringira Suva Fiji adol tirak kerjal diplomatic note ang mulwase because kay kita global economic situation mabalur belaw di kayal participate ra PIF hindi kaya sa belur belaw justify ay kel expense ringil malamol mal ngaringya embassy ringira Suva Fiji al sukum hindi kaya member at yal PIF matial decision mo close ra embassy ra belur belaw ra Suva Fiji mo effective ra February 28 2021 tara Meang el Chais yang ngaringya isela breach ra quarantine rules adol tirak lertial babilingela MOH EOC yang malakol wase ngarangi adal mlara quarantine ra hotel tilamal la lula quarantine el mlara abal ganira hotel ringi o midok ra klalo mora adal el guk mlara mlario mangkal ada hamlong mai kay kital klalo tiang mal violate ra lula quarantine ra belur belaw ma dol tirak ra ice yang malagol wat kay kital babilingela MOH ang malagol was a violation of quarantine order is a misdemeanor offense mang sabela adal labati garingil mong tilmalitial quarantine rules ang sabel mo hubal sa up to $500 ang malagol was as of February 3rd February 3 ra ilalbuy lang ngarangi ardori 5 al adal tiranga ra quarantine yang ngaring R9 na tira nga self monitoring EOC MOH EOC dimlak reveal mulwaseng kanta al adal tilmal laikal lula quarantine hindi belur belaw malamol maintain a strict screening protocol se direkal malamol malol taw tay kay kidal maring lula quarantine Kuktara Meang el Chais PPO siam le disconnect tra avengil mora Koror State Government pebira Koror State Government offices etiang mloklol aisel mrara belul wase Koror State tablal kata avengil mora bebira office ringi adol tirak ra hatigingel Finance Director Kevin Chin ra Koror State Government yang malagol wase tial it was due to an error disconnection nori state Mr. Director Kevin Chin Director of Finance Kabelmentor Oriora malagol wase
sel ay sel marara balul waseng mlebaun sa chikra kuror state tadi kal maral tokoy hindi mleta la mis understanding ra disconnection date noris dol tirakra ay siya PPUC aliluktel mo connect ra dengira ikay kitalobis ra kuror state five ngarangiya 8 facilities mle affected ma 5 recreational areas ma 3 lobbies ikay kidya one of which at yal main office ra Kuror State ma payment was issued immediately ma PPUC aliluktel mo connect ra dengira Kuror State uktara Meang el Chais tilob tra office ra presidente tial mlomre kal Wednesday yung mlarangiya second press conference ra President Whip sa mlarangi rang rule move yung President Whip samlo reveal alwase mla introduce ra he will be introducing legislations el kire la mo olda ka service el mo ra baby ra ministries from the MCCA ministry mangarangi baby ra programs ra tial current el ministry ra community and cultural affairs el bolwi align el motto der segi del ministry ang malmore ungela baby ra ministry ngiak medel attira urel mang mosab el makalorior he save expense dire el mongil server ar other belaw ma baby ra kay del el realignment President Whip sa proposal molto der sel office ra archives el modia kal ngare ungela MCCA mo tabdil mo lawyer ungela Ministry of State dire kal motwo the sel office ra code commission del mo ungela Ministry of State dire kal baby ra social services el waikel program ra mawodala elderly program sel disability and family related services motwo del modia kal ngare ungela MCCA uk mo ungela Ministry of Health el ngi adol tirak lertiay del mo BS realignment del proposer ngi President Whips el mo kada mo rename ra Ministry of Health el mo Ministry of Health and Human Services direkal mo tuwa the selguk program ra Parks and Recreation el mo direkal nga ungela MCCA e mo ungela MPIIC el Ministry of Public Infrastructure Industries and Commerce dol tirak ra tigingila President Whips yung mulwasang malamol maldio CCYD sila ministry ending mo to batay kay kital batokal services sa ngila MCCA el mo remo sa ikal ministry sengia magtabi rename Marcel MCCA el mo Ministry of Human Resources tiyang ako mo el ministry el mo batoka programs el ngari ungil ya igel kuktim lang ngari ungila MCCA apol alayan del murabe bira ministry madol tirakra ay sendi malmol may di sila ministry sung ukti mo chen sangklel setara ministry ak mo ugira bebida BSL programs sel last el Meang el Chais no sab etel ulmera el al sales president ra senate el Mr. Hokons Paules amle introduce ra la el molangas ra taksela rom ay ka nga mo olangas ataksela liquor ay gel hard liquor dung maring ma abiyang beers ebay mo ulangang tratak sila fruit based alcohol alwayar wawain tial Senate Bill 11-1 increase ratak sila abiyang 200% el alsil sa taksela abiyang 3 ounce 3 cents per ounce emong mas almo 9 cents per ounce mengel regular el biyang el doli merengil 12 ounce taksel ser el alsil sa 36 cents emong mas taksel el mo tial proposal amo lang sa taksel el modala in 8 cents madol tirak kersegi del calculation ni al sukuma haara la ser el niya 185 el ang taksel among mas from 36 cents el mo $1.08 adol tirak kertial proposal BS el mo ora la ser amo $2.57 segi dia daitang o ulbol rich ringi makukway heinigen el dala 70 cents sa aral adol tirak kertiay del BS lokal el mo langas ara taksela biyang yung way abol $2.42 sa sabi idel wase se amo daitang
yung guk mo ba esel aralad so kung tialuldas wal mola mangay tialuldas wal mola adiri kal mola nga sa ataksela hamring ila alsil sa taksela amring lerbelawa 30 cents per ounce tialuldas wal mola amo nga sa ringil mo 40 cents per ounce man dire kal mal morbaba aralay kay gidal hard liquor di ngar kay gidal luldas wal mola en kukolteng ra arala taksela fruit based dal alcohol wayar wawan ngolteng ra taksel by 50% maway ila alsil sa taksela import tax rawan na 20 cents per ounce etial lul daswal mola molangang tra takselawan el mo 10 cents per ounce ay gel ko talbeo ta aralwan el arawa shopping ak medel nga rador tindala gel cheapest talwan sell taksel nge 750 ml taksel ra igay gidal wine gel imol barrel of wine gel 750 ml gel regular size ringiya basic kay gidal calculation el alsil sen medal nga ra 5 tala taksel ngay gidal 1 barrel hindi kaya ludas wal mola abay molte nga la taksel ay gay gidal kuk pad tara pad ngela alcoholic beverage mandi mo nga ra 250 taksel lang kay kita regular size ra barrel of wine from $5 and buy meriol mo nga ra 250 it's a 50% cut kasusi lo sabi kal mga adura president ra senate via phone interview eng dilul wase tialudas wal mola ulam ngolte nga ra takselawan ay kalwan those pel mrula kal dire kal ngaring ya health benefits ringil baby that time artok tanga recommended kada malima 1 glass of wine may kay kitel baby ra health benefits ringia ule kada bayol tenga taksel ay kay kitel cook tara badangela alcoholic beverage ay kel baby la to lang sa taksel tial luldasol mo la at say amle ko talbil lul tabdi tial bes el senate amle 11-1 laring ya mal positive el comment tra senators ra temela session der tirel wasea tiang dire kalungil le 10% tra taksela alcohol alcohol mangail mo lang aseur sel medical insurance program ra bulubelaw dire kal mo lang aseu ay program ra NCD non communicable diseases programs mang dire kal nga sa taksela ay kay kidel claro en dire kal moklo ludo da so isibel mo wala nga siway kay gidal programs ra kapilment el ngaring iya ngarala earmark percentage ay kay gidal ludo dal mo nga siw may garo kul Meang el Chais no sa kal malmera el alsils tial mo mesring ya TMC Meang el Chais nga kang klaka olgaril may igam sel gukmel sande fluk tel melo laba PSN News Travel 1 thank you